muzeju Jugoslovenske kinoteke čuva se veoma zanimljiv istorijski artefakt. Radi se o prvoj kameri Braće Limjer, o jednoj od 3 kamere zapravo koju su oni imali, ali pretpostavlja se da je upravo ova kamera koja se nalazi u muzeju kinoteke bila ona kojom su zapravo utemeljeni počeci filma kao zanata i kao umetnosti. Prvi film koji su Braće Limjer snimili kao već iskusni fotografi i ljudi od talenta i zanata, oni su napravili zapravo svoju kameru kao izraz svog višegodišnjeg bavljenja fotografskim zanatom, donali su razne tehničke inovacije, slični uređaji su već postojali, su zapravo Braće Limjer napravili prvu, slobodno možemo reći, funkcionalnu kameru i snimili su prvi film u istoriji te umetnosti, tog zanata, koji se zvao Izlazak radnika iz fabrike. Potom je bio i čuveni ulazak voza u stanicu i tako dalje, ostalo je istorija. Svoj prvi film i uopšte prvi film u istoriji prikazan je u indijskom salonu jedne kafeterije na bulevaru Kapucina u Parizu. Ono što je posebno zanimljivo to je da je svega godinu dana posle premijere u Parizu premijera filmova Braće Limjer bila izvedena u kafani kod Zlatnog krsta na Terazijama, na čijem mestu se danas već dugo nalazi kafana Dušanov grad. Tako da je Beograd svega godinu dana posle premijere u Parizu imao prilike da vidi to novo čudo tehnike i da se uvrsti u red svega nekoliko gradova koji su u prvih godinu, 2 dana imali prilike da posmatraju projekcije iz tog novog tehničkog čuda. Ta premijera izazvala je veliko interesovanje Beogradske čaršije, kulturne i svake druge javnosti. Beograd se time uvrstio u red gradova, svega nekoliko gradova u Evropi koji su bili obuhvaćeni turnejom Braće Limjer. I naravno, iako smo bili u relativnoj zabiti kulturoloških dešavanja u Evropi tog doba, Beograd je tada, kao i sada, uvek nalazio neki poseban način, ne znamo čemu to pripisati, ali ta magija Beograda postoji, tako da su pored brojnih poziva i bezbrojnih destinacija gde su bili pozivani, Braće Limjer, pored ostalog, pored svega nekoliko gradova, odabrali Beograd. Naravno, beogradska premijera ostavila je dubok trag na sve učesnike i izazvala je veliko uzbuđenje čitave Beogradske čaršije. Tako da se u našem muzeju Jugoslovenske kinoteke nalazi upravo ta kamera, svojevrsni dragulj u tehničkim zbirkama artefakata iz savremenog doba i ona je jednostavno više od simbola, proizvod, izum te kamere je doveo do pojave čitave jedne umetničke grane koja se zove film i koja je svojim značajem i ukupnim opsegom duboko i snažno uticala na civilizaciju 20. veka u celom svetu. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.